Hörmətli görürmənlər və Erkin Asiya Radiosu Uyğur bölümünün anılğıçları. Biz hazır Bosniyanın paytaxtı Sarayevo şəhərindən xəbər qılatımız. Bu şəhərdə Dünya Uyğur Qurultayı orlaşdırğan Dünya Uyğur Qurultayının 8 növbətlik umum vəkillər qurultayı və şununğa yandaş elib berilayotgan Bosniya irqi qırğınçılığından Uyğur irqi qırğınçılığına nəzər namlıq ilmi muhakimə yığını eşliyotıdı. Tünügün bu yığılışlarının içiliş murasimi bolğan bugün şu yığının gün tərtibi boyunca, yani yığının birinci günü Bosniya irqi qırğınçılığından Uyğur irqi qırğınçılığına nəzər namlıq ilmi muhakimə yığını eşliyotıdı. Bu yığın düştün burunqı qismini tamamlap ötdü. Bu yığın cəmi 5 basqışqa bölünген. Birinci basqışda bu iki irqi qırğınçılıqdan ilingan savaqlar və yekillengen neticeler və bunun ügünildiğen dersler muzakir qılındı və bunundaki bazı tecrübe savaqlar yekillendi. Bu basqışda Dünya dağlıq kişilik hukuk advokatı Jeffrey Nice efendim, Amerika'nın sabık Birleşken Devletler Teşkilatı turuşluq elçisi Kelly Curry xanım, qatarlıq mühim erbaplar söz qıldı ve Uyghur irqi qırğınçılığı bilen Bosniya irqi qırğınçılığının ortaqlığı farq haqqında toxtaldı. Bu yığını Dünya dağlıq kişilik hukuk advokatı Evelina xanım riyasetçilik qıldı. Bu yığın neticelik ayaqlaşıp ikinci basqıç tamamlaş aldı turvatıdı. Ondan keyin 3-cü, 4-cü, 5-ci basqıçları davam qıldı. Biz bu haqda davamlıq xəbər berimiz, hem yığında oturup qoyulğan mühim məzmunlarını oturup qoyub ötümüz. Bugün düştün burunqı basqıçda adamның diqqətini ən cəlb qıldırğan bir söz Amerikanın sabıq elçisi, Birleşken Devletler Teşkilatı ayollar işlariga məsul elçisi Kelly Curry xanımның boldu. O xanımның deyişçe her qandaq bir kən köləmlik yoki toplap öldürüşni irqi qırğınçılıq degili olmaydı. Yoki her qandaq bir irqi qırğınçılıq toplap öldürüşni öz içine almaydı deganni oturup qoyup, buningda Uyghur irqi qırğınçılığının toplap öldürüş, qatliam qilish, kollektiv qatliam qilish hodislari yuz bermagan bolsa-mı, bunun yanalam irqi qırğınçılıq boldiganligi xalqaro jamiyatning buningga cho'qim tonuşunu östürüşü kerakligini ta'kidlab o'tdi. Tövende yığının başka basqıçta davam qılayotydy. Biz bunu davamlıq o'zingizlarga sunamiz. Bugün bu qurultayning o'rlashtirishi bilan bir xalqaralıq ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inda so'zlaguvchilarning biri bizning yenimizda turgan qizimiz Kevser. Kevser qo'lda tug'ilib Kanadada cho'ng bo'lgan Uyg'ur qizlarining biri. Hem uning ustiga hozir Kanadada hukumat sohasida ishlayotgan Uyghur, talantlı Uyghur yaşlarımızdan biri savundu. Bugünkü yığında şu Uyghur irqi qırğınçılıq münasibətli yaxşı temalarını oturup qoydu. Bugünkü ötken ilmi muhakime yığında siz nuqtılıq qılıp Kanadaga onun Uyghur'un ekiliş jarayoni haqida toxtaldınız. Bu qanday olab oturuğa chiqdi? Şunun axırdagi bir ishlarni anglag'imiz kelib qoldi. Siz mush haqida bir to'xtalib bergan bo'lsangiz boshda. Xabarınızda ba əsli Mehmet Toxta Efendim ilə Qayım Məsimov şu Kanadada əsədlanmış şu işini azraq başlap durğandı. Lakin mən 2021-lərdə Samir Ziberi Efendim şu Kanada parlament əzasıga tanışıb, ondan şu adımның çıxansıga kirgendim. Şu bir yazdək işləp berib, ondan məktəb qayıtıb ketgendim əsli. Lakin mənə yana qaytadan telefon qıldı, bizning çıxanımızga qaytıb kelamsiz deb. Ondan amma oylaş baqay desəm, əsli şu mandaq Uyğurlar toğurluq bir yoki motion deydi. Qanday deydi, Uyğurca bilmedim lakin Uyğurca motion degende hem de bir karar layihəsi degəndək bir nəsə. Şu karar layihəsiga tanınıb qaldım. Məşə Uyğurlar toğurluq qılmaq istədim deyə mənə uçurub bəgəndi. Şununğa mən maqul deyə şu qayıtıb Kaçıncı yıllar dediniz onu? 2021-də. 2021. Əsli 2021 yazda başlagandım o Samir'nin çıxansıda. Ondan 2022 3-cü aylarda mənə telefon qılıb əlaqələşib, yəni qayıtıb gəldi. Hazır qaysı işlərini qılıb otursunuz hökumətdə hazır? Hökumət tərəfdə mi, yoki parlament tərəfdə xidmət qılamsınız? Mən hazır parlament tərəfdə işləyirdim. Hazır mən başqa bir çıxansıga çıxıb getdim.
Devlet Bexatar Ministerlikten de Public Safety Minister. Şu işxandan Cemaat xavfsizlikka o'xshash ommaviy bexatarlik ministerlik bo'ladi. To'g'ri. U ministerlarda ularning ikki roli bor. Birincisi davlat vakili bo'lish, undan ikkinchi roli shu ministerlik bo'lish. Shu men hozir davlat vakili rolidan shu ishxonada turyapman. Bugungi bu muhokama yig'ini 5 bo'lakka bo'lib elib berildi. Deganki ikki bo'lak haqida ancha-muncha uchurlarni bergan. Hozir biz bu yig'inni xuloslash bosqichida turyapmiz. Bu muhokama yig'ini jami 5 bosqichdan tarkib topdi. Birincisi, ya'ni Bosniya irqiy qirg'inchiligidan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan ilinmagan saboqlar nima? Buningdan qanday yakun kelish kerak degan temalar muzokara qilindi. Uning oxirida Xitoyning Turkiyaga so'zgan qora qo'li, ya'ni Xitoyning Turkiyaga qaratgan chegara qilgan bostirish siyosatlari haqida suhbatlar bo'ldi. Buni Turkiyadagi parlament a'zolaridan bir necha parlament a'zosi jonliq shaklda yetkazgan bo'ldi. Panelning yana oxirgi bosqichlarida shu Xitoyning ta'tib tashviqotiga qanday qarshi turish, Xitoyningki o'tkazayotgan jinoyatlardagi shu jinoyatlarni xalqaro qonun sistemasi bo'yicha jazolashda to'playdigan uchurlarning roli degandek temalarda bir necha jumla ustal suhbatlar bo'ldi. Suhbatlarda munosabatli keskin savollar so'ralgan bo'ldi. Biz shuning bilan birlikda yig'in qatnashgan shu suhbatlarda o'ziningki beshni o'tgan kechmishlari va xizmat tajribalari bilan yig'inga yana bir tus qo'shgan Uyg'ur faoliyatchilardan Angliyadagi Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish tashkilotining raisi Rahima Mahmud bilan suhbat o'tkazdik. Tövəndə Rahima Mahmud xanımınki sözünü anlap ötümüz. Bugünkü bu yığın haqqında azraq toxtalsaq, yəni bugün bu yığın asaslıqı Bosniya irqiy qirg'inchiligidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga bir nazar tashlash shaklida bo'ldi. 5-6 panel bo'ldi buningda, bu jumla ustal muhokama suhbatlari. Siz buningki shu da'vodagi xalqaro qonun sistemasidagi shu irqiy qirg'inchilik qilg'uchilarni jazoga tortishda shuningga oid material to'plashninki muhimligi haqida to'xtaldingiz. Shu yig'inni bir xulosa bersangiz, zaten nima uchun shu material to'plash, nima uchun muhim deganni biz bir anglab o'tgan bo'lsak. Ha, rahmat. Eng asosliqi biz eng oxirda bu Uyg'ur qirg'inchiligini qilayotgan shu Xitoy hokimiyatini bo'libmi Xitoy hukumat xodimlarini eng oxirda xalqaro sudida jazolansa degan orzuyimiz var hammamizniki. Ham Xitoy hukumatiga iqtisodiy har tarafdan bir jazo bergan bo'lsa deymiz. Buni amalga oshirishimiz uchun eng oxirda pakt kerak. Bu paktlar yanıla shu collecting evidence, ya'ni isbot to'plash. Bu isbot to'plashninki qanchalik muhimligi. Shuning uchun bu panelda asosliq Hamid Sabiy misolga Uyg'ur sotidiki nima uchun bu qadar muhim bo'lganligi va kelgusi xalqaro soti ichilgan vaqtda bu to'plangan materiallarninki qandaq bir ahamiyatining borligini so'zildi. Men hamda bu Angliyadagi asosliq Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatish harakatini elib berayotgan o'zimning xizmatlarim va musha xizmatdagi, ya'ni qirg'inchilikni to'xtatish uchun insonlarni qoyil qilish uchun bu isbotlarning naqadar muhimligi va kelgusida bu isbotlarning qandaq rol o'ynaydiganligi shu eng asosli tema bo'ldi. Hurmatli ko'rmanlar, bugun shuning bilan 8 navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayining umumiy vakillar qurultayi asnosida o'tkazilgan Bosniya irqiy qirg'inchiligidan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga nazar nomli ilmiy muhokama yig'ini bugun 5 bosqich bilan o'tkazilib oxirlashdi. Shuning bilan bu yig'in haqida beradigan ma'lumotimizmi mushada tugallandi. Ko'ngil qo'yib diqqat berganinglarga rahmat. Ata Dunyo Uyg'ur qurultayi 8-chi umumiy qurultayining rasmiy qurultayi boshlandi. Buningda Dunyo Uyg'ur qurultayininki kelgusi vakillari saylamga tushdi. Saylam natijasi e'lon qilingandan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayining
kelgusi prezidenti, muavin prezidenti ve her xil komitetlarning raislerini anlap bilib o'tamiz. Biz shu vaqtda kelgusida ati, ya'ni bu haqda tafsiliy ma'lumotlarni berib, huzuringizga sunamiz. Diqqat bergaysizlar. Rahmat.